بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم غفرانا فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إمها حمد بني أهور من غير رب الله أمة نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما النبي إما النبي قال الصحابة صلى الله عليه وسلم بارك الله ودعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي دكتور محمد عاطف كورين عندي لايف كاست تكنيكا مسألة كهذا أدو كندي هذه كوريا نوعندي لاسويتي نهاية ماف عندهم أنك كاست لايف كاست كوريا عندنا كم كاس ميادو دي بهراج كميوتي أنيا أمريكا متدرجة ميادو أيتم ميداني دوها كورن دوها نكمتي ممون GST ya adi tafat tax nagamundaruka raiturang adalin safnu libi miyadu dive rajya gamyon MDP coalition sarkaro mihingani verikame kenu bunevene ei aniya verikame ke huriha raitu mesedani bunamun adi miyadu MDP coalition sarkaro ga mihuri aisa kiwes aniya veri periyeke raitu gadani bunamun miyadu MDP coalition sarkaro mikimege to aniya veri nuani nuwata MDP iskongoregen ufadda miyon Ibrahim Sodo ke sarkaro aniya veri nuane be sababenden ei huri hare to swara saaf ko ngeke kame dive rajye ke media science wasa haruge siyasi udarahum falbi emme bolti aniyabe jabbarun adi emme bodeti faasi kunnai bodeti wagunnai adi lutu marun mi huri ha emmen ufadigen ebbegen raitunga hazana lutu walan ule bodu gengemi medu genge ke sitaka raitunga hazana lutu mundaruga raitunga tibe qur'ane kamenne gifa nammes bune divehim budewle wagakan has duhen otiya verinakan edduhen onnane verinaki rayitun hadimun gato tibe bakan verinaki wagunnaki hadimunaki kombe kamesnege names dehas sevihaki anekkaves gawmuge verin basburani duwas gawmuge verinaki rayitun basburani duwas gaybamu da bakan MDP coalition sarkaru idani rayitun gumo hadda tafat masekate poreveto miyadu aharamananga bafene mi MDP coalition sarkar terega media sahasa haddo divheraje ke siyasi udarhum faakureve bodit jabbar aniyaberin macca fazya badije aniyaberin me eteke bage le jalu terega ohlali umuga zimma oflen cheverin di rayitun hawa fawa sakha rayitun ke vote ko hawa fawa multi party democracy ke verikame wattali badi bagin adi rayitun ke gomo hadda rayitun ke me hagutakan aragane rayitun magufradda sarukara battali deanga sehun mihengos mi listu kiyane kamenne mi listu kiyame jamu ahoren waragge wotu hedabadi wagun listu kyobuga ahar men tibi wagun ber kurmataka diha sevuga wagun ber kurmataka rayitun gena bak azum kandalage kommekas rayitun basbuna dos kariwa baraka MDP coalition sarkar midani rayitun anganikas olwaltake olwalamu ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುದಿಬೋಡ್ MNSಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ವಾದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವೆರಿಕ ಮಂಗಾಮಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ಅಡುಗದೆ ಕೊದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಹಕೆಕ್ಕಿ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗ ಮರಾಲೆ ಮೀಹುಂಗ ಮಸ ತಹುಗೆ ಕುಳನ ಬಾಹಕ ಗೊನ್ನೆಂಗೆ ಮರ್ತಕ ವಗನ್ನಕ ಮರಾಲಿ ಕಮ ಗಬು ಕೊರವೆ ಮೀಹುಂಗ ಮಸದ ತಹುಗೆ ಕೊ ಮರಾಲೆವನು ಮೀಸ್ತಕುಂಗ ಆಯ್ಲಾಗಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ಹೋದದೇನೆ ಕಮ ಅದು ಇನ್ಸಾಫ್ ಗಾಯಂ ಕುಳನೆ ಕಮ ನಮವೆಸ್ ಮಿಯದು ಕಿಹಿತೋ ಮಿಯೋತಿ ಮಿ ಕಂದಿತ ಮಿವಮ್ಮ ವಿದನಿ ಮಿಯದು ಅಬೆಗೆ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಯಿತು ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ವೆರಿಕಂ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ರುಹಿ ಗಾನೂನೆ ಲಿಯವಿ ಅನೆಕ್ಕಾಸ್ ರೈತುಂ ಗೆ ವೆರಿಕಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ರೈ ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ ರೈತು ವೋಟ್ ದಿನಿಮ ಮಿಯದು MDP ಕೋಲಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರಂ ವೆರಿಕಮಂ ಆಸ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಮುಳಿಂಬಸ್ ದೊಗುವಾಹಕ ರೈತುಂ MDP ಕೋಲಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ವೋಟ್ ದಿನಿ ಅದಿನಿಸಾಫ್ ಹೋದಮಟ್ಟಕ ಬೋಹಿಯಾಬೈಕಂ ಹೋದಮಟ್ಟಕ ತರಗ್ಗಿಯ ಕುರಿಯರು ಹೋದಮಟ್ಟಕ sustainable development nuwata duniyage huri haraytumas ben dam benuba ane mustaqbal ekas wana garnuge taraggiya futuristic taraggiya kuriyerum hodade mattaka rayitun MDP coalition sarkara vote dini namaves MDP coalition sarkar medwani ekamuge fail nuwani kivegento e coalition sarkara ki rayitunna me verikan kodde coalition no ei emihum benuba kantateken emihum komattaka ikundawali wagunge coalition edani wara saaf kon wakkan kurumuge mihon komme hadda kaves kostane kan
rayitun ge loluge kurimati ges wakkan kurane kan ganunu ge teres wakkan kurane kan vima miyadu bafene siyasi etam magam teke mufadda rayitun ge faasa nuhagu gotuga lotu wale wattaka etaken siyasi magam teke fatta verikamuge tibi nuwa MDP coalition sarkaruga terega modi vidyagen tibi siyasi verinnan emiunge ayataka nuhagu magam tekedi raytunge batma lotu abun datak names duha kabren duha raytumari nikamete GST nagam farafi raytunge jeebange me fanga koppa wakkam kolpari neba holi akkoppa wakkam koffi ebuna ventilator torke nohodun tawga ventilator ta gatumattaka emme logoto kanele $1 million ge kasaves nohodunu sarukar wani bogtarum edefa Ibrahim Sohliyoge sarukar me masata tahuge rukar me bisababenne boduwak kamuge masata tahuge ke nukorunu adib hori keka neba holi akkoppa MDP coalition sarkar hinge ventilator gawakkan tahuge ke nukorunu ingato ekawak MDP aduga MDP coalition sarkaruga daruga rajya guhriya moses atake moti rajya ge minimum moses ta control kumattaka emium benuwa beko MDP ke majority majlisakun vote hoda emium ruhundi ajin kurani court tamoti MDP ke wering addahuga MDP majority dini raitu madihun raitu benuwa ingato me adin saf taragya kuriyarun hodu mattaka sarkar jawabdari ko mattaka namares medu ravarabana madisge raisakan Muhammad Nasheedwa MDP coalition sarkar ge wedi ko Ibrahim Sohliwa me demihu guligen gamuga mihingani faalukon aamuko bodu jarimai me demihu guligen hinga jarimai kemikeni divehi rajyege ingato oga teri ingato ihulas teri teduveri wapateri raisakodu garaitum balagin veriyekan ingato navarabana madisge me rais kan libunima navarabana madisge raitung madisge usgodi ena libunima ena hakka bahinna pune raitung na lifaba asasi hakgen ei hiyal falkum hakgen ebbe ulumga haggu raitung kabka hingamu jamale ge sarhaddaka evvara fulum fodugage mogurun tara pepas pret jaha pahatun dube babuga emihon daba kutta e hadamun daruga raitung madis garaisa ketantane nufene aniya amerikam gawani deverin kuriya dafa deverin kuri narami sababenne hatarugodu photo gamaselen egato saaf go kiyaw dawno hatarugodu photo gas masele kebbi bakime ko liwatu kurambegen e bangladesh ke zuwan fina kaki ka kotole kakgon e gos ena hingi amalta dikuima e amalta tawgi kuram peshima e masele kabegen hatarugodu photo gamas masele kabbi den e hatarugodu photo wadaka medo madis kaise vima mi deverin hinga faasi gukantatta mi deverin hinga jarimata midani raitunna ingeto hamave amuve emiuge fuuntiri hamavamu misaba diyama laden huri veriya kaviyamu MDP ke the leader kabaga Muhammad Nasheeda Ibrahim Sohliyoge laden huri yamu fuuntiri nivakurumattaka masakate kurane kuriyanwe dihas tevis manaharuge dihas intiyaba kurimat lamattaka anekka ves muri gamuga halaboliko muri gamuga raitun gumbo hadda fasada hingumennu fasada ufaddumen emihuna majbur waniki namaves kurimbes verikama awmattaka ahama dekke wahaken ei martakuge wahaka Ibrahim Sohliyoge marade urmiyuga ayata fulugalagen bagutoga position baba bagutoga hinga muzahira ko bortan hitagen ayiraga mihun duwa hinguwa ena raitunga tayar hodage verikama ngamihe dehas tevis wana haruge verikama anekka kurimat labagen raitunga tayar support hodumattaka ena mevi nukuti martoge wahaka vikkumattaka maru commission ki oingechikan kullikan anekka raitunan egijje maru commission ge ingeto anekka dogu reporter raitunan ivvafi kontanegato rais office tere gengosken maru commission ge farisha abdullah edaruge ingeto member uge teluga haziru tibe muri divehi rajya live cast ko raitun ehedi dogutaka edek ibahata ngaduwa hafi kuda kujjawas ebahata gabul nukuda baruge bahaka maru commission ge rais e member media yaki hissa kuri rilwanuge mara gulekotun edek ibahaka dakaki ro butan dogukan raituna warsafu fasahar yame sarkar ga diye rilwanuge maruge massa tahugi kurmattaka yame sarkar ga ekkore for malumat fiya ituru malumat bodi fakanne yame ko bes emasala ga had fatu ga wabe ko hoda ebe ko kota hame gende fakanne
fasahar nimigen diye den anekka engato maradi kiye rajya game kani rilwane besno Dr. Afrashimuge ingato maru gatuluge wahaka ya me rilwane wagannaga katidari wahaka ya me ngashid marali wahaka adi mi madu wahaka take mi ngoze deke marutake gelluwale wono maru gelluwale wono mi unna maradi me gamasata tahugi kanu kore awren dalifuluge maruge masata tahugi ko mattaka maru komishonan hoshali mi ngotere ngaka ko ahrenaki ingato maruge masata tahugi ko mattaka awrenge dalifulu marada fa hafta fa maradi kakuto Tibe Raja Fulunge, Forensic Department of MS Senior Officer, India, Punjab, the University. Now the Atif Maradi Contenato, Bangladesh, Lasa, Islamic Medical College, Marada, Ebeko, India goes Ena, India, Kiaman, the Divi Fulung Officer. Me Maradi, Marada, then a back by Rajan as a Kamarali. Yamina Shidu, me, Vidividik and Fulfulugadia, Gatuntake. Meaning every masala made a tahogi kurukone. Keep it to evidence, Netikanto, Ahurang the Darifo, the Maruga Masalaga, Kang Hingadia, Ahuranangige, Maruko Vishabe, Tahogi Gutakaki, Kihiragan, Dai Chikama, Divihiraja go Fulung, Idara Gatibi, Crime Commander Gatibi, Officer of Marta Tahogi Kuragota, Emium, a Hekita Nata Lagota, Mi Huria Chemi, Ahurang, Lolun Deki Atung Hifaf, Ekam with Tajuriba Kofa. Me ahora que siyasi ko to imarto gawah dakkan mi henno ahora siyasi ko to imarto gafada hodu mataka numata mikamang invest kahala wa ko dakkan names marali ma imarto ke sirre nukore me me ko gatule kolli ma e hagigate no forwene ki te gurwana ga bagara surat goti wa kassa marali ma emiya ga maruge hagige ekam far ko bane kamang allah ahora men India ga doctor kan kevi ahora mes India ga doctor kan kevi top 10 medical college ga Mahatma Gandhi medical college ga second year ga MBBS ga forensic und me training the forensic science kiya wa marta tahoge ko postmortem hadum ga tajriba libi adi internship ga muddatu ga postmortem hada ahora mes degree hasil kuri wima me marta ko masale aka forensic ga ingato benu ko ga marta hoge kurma mi ahora mes ekama birat hekante kenno postmortem me ahora mes sediche India ga medicine ke baga nga komme kujok India ga internship vedinama ena hunnani ena kevi MBBS degree ge forensic department ge postmortem room ga duty ada ko postmortem hada e tajriba soda pa vima miedu fuluhun pidakkani maraleve mihuga maruga masalaga tahoge purmattaka postmortem rajya ga nuhede postmortem hedimattaka emme pahum marwi hada me atologa marwi anhe kujjaga masala Roni barang marwe angin kuja marali angin kama gabul kure angin kuja ga masalaga gaburu hifa tami har di hafta bani ekuja mas maruga masalaga me evidence hodu mattaka e angin mi hage postmortem rajya ge hedo hada ta fulhum bearmen nuwe rajya ge kurebe kamemmi bekan kurebe ne India go MBBS doctor postmortem hadani Bangladesh ge MBBS doctor health center to ge postmortem hadani Vima mikam rajya kanukurebi igato mi fulum mi kam mi lakam mi laskurani igato mi kibegento maruge evidence nattalu mattaka maruma paw je bias awaka duwaluga alikamuga enage postmortem hadan nuwata medical legal autopsy en hadan medical legal autopsy ka konkaletto mi kurani etera hatta beru hashige recovery gellun taken ekandatan ekko document ko e report tajar kurani Furtama miyadani hashagaluga beruga postmortem me harigaluga beruga postmortem ki maru miyaga hashagalu fuluwagge hadiruga fuluwaki ko bato enaga maragule to inquest the officer officer ga hadiruga adi me magistrate ka aida maru miyaga aida ga me ga hadiruga hashagaluga berali por zahamta pala photo naga document ko sketch ko eche list ko e hadiruti bi mihun e aida ga member ka magistrate ka adi me kankuri doctor umna mi emmen igato police officer inquest the police officer mi emmen signature ko hadafa nimma fa x-ray nagani muri hashiganuge note marka guligan CT scan naganje kamawanama emi ya hashiganuge CT scan visnaga document kurani adi maraki custodial death kamawanama custodial death ki bandegga evs sarukar gaves office ga bandegga hori mi marawejjam
video reskurunche postmortem hadanche hamenwe den yefo mi falalani lagodi walam faragen tiriya pulun tiriya falalafa meduwari huluwafa adi sikuni nariko nattalafa sikuni nagani hashiganu meduwashi go huriya gunawayen nagani naga echi bera ingeto me asuri badaltaka mechi badal vihekka furiyamu poison beroko furiyamu me kidney asha adi liver asha fuppa mesha itasha asuri gellame huriya mechi ta document ko mechi report dani ingeto mi postmortem maki then toxicology nota marumi miyake vihekkaga marumi nota vihe dike marumi ekkamanyamu enage hashiganu ga vihen hurito check kurmattaka toxicology hedumattaka meduwashige liver nota megadu nota guruda kidney ge tankwe nagafa eche preserve kofa mifon woni toxicology lebaka ingeto vima rajyage miharu operation da korevi rahimudagi cancer suspect kura kala wanyamu india ge pathological lebaka ge test kura fonuwe vima divehi rajyaga postmortem hedenje postmortem nuhedenje sababenne postmortem divehi rajyaga hederuga miharu rajyagu facilities taka human resource doctor na forensic kewa tamnil padibi internship hadavi doctor ge benu loko india ge report kan kura fonuwani sarukaru fulum benu ga gotra maruge masata liye report liye olwala mattaka harumena kabul kureve ingeto kureve waru kame rajiga kureve ko kan nukuruma mi siyasi verin gadala mi masekke mikone mi hinga ingeto gonnenge marutaka gatultoge pahatu gotibi ingeto siyasi bode jabbaruna aniya be zalimu kan ingeto bodu wagun kan fasigun kan harumena kabul kura hisaba kura kujja kabul kura hisaba mimiyunge amal tam bidani sabituwamu ridwalu govarage report ibadu bakimige misadu ingeto aharamena kan nore maru commissioner ge parisha ingeto rise of gengos rise of Ibrahim Sodi benuwa takangena report ibadi ahuremmi maru commissioner hingi maru ge masa tahugi ukuruga ekan kurigota maru commissioner ge fulta mai husnu sudu ingeto oluwala kan kurigo ahurenge dalifu rauda ge maru ge masa oladi ko olada ba dog report lafa reporters olada ba rais Ibrahim Sodi ambodi laga miyata hames ele hori ingeto miwaru ga aniyavari jabbare zadi men enai then mi verikamuga maradi evs bakan ingeto insaf nolibu sababa kamedu waran gina raitu kamboduwe MDP coalition majority dini me raitunga madiske ingeto me majority midini MDP ya raitun nukume kamek kurang ingeto MDPM majlis ke majority libunu sarukar ke majority libunu adi sarukar ke midawat ke muassasa control kuruga bahar me mihuna ba lipa court ka mimi nuruhe fandiyara vijjamu ena ke boduga tuhumade ko thagi ko fa nashid benu bagote kan hisana benu bagote kan emiha ingeto ber ko suspend kurani birdak kani terrorist kurani emi ma miedu abenge migamuga mijarima tobga faatu ko tibi kombekka migamuga mi hingi gonnenge martaka ingeto me kidnap kuruntaka mi huriha kantatake midiya diha haru nukurevge miwani mikamuge bay baagere tibi makan ahuren kabul kura ahurenge darifu rauda athuga maruga masala ga divessaku koakuto divessaki miyaduga veriyakan go Ibrahim Sodiga ambi fasuna ge datta kerepa wasima ahurenge darifula maruga enzaru fonuvikan ahurene no hodi Bangladesh ke detective fulon Bangladesh ke top federal investigation agency Police Bureau of Investigation Bangladesh Police Bureau of Investigation PBI ke investigator tahogi ko ewa kahorena hissa kon aira hissa ko dive rajya diwa bas emi on ticket tajar ko ma hame dia nam school liya ka datur cancel emi on bunamundi auda ge maruge faatu tibi back tibi dive rajya ka kama dive rajya ge full honge ebbar lumum benu wa kama namas full honge ebbar on ke to libeni miya full honge crime command ko bodu mihe ka huri ka ko to ebuna ACP Riyaz ahurenge darifuge maruga hagige oluwalu mattaka marabe forensic evidence nattalu mattaka yaminuge verikamuga Bangladesh ke rasanga Muhammad Riyaz nuota ACP Riyaz ene chief superintendent of police miya Ibrahim Soli ge verikamuga ene angadi kuriya ure bodu magame difa ene promotion dini ACP Riyaz ahuren darifuge maruga hagige tan oluwala adi mifada kitamme martoke ge hagige tan oluwali wato ahuren Ibrahim Soli wa divehi rayite ke haysiyatun aniyadi bemunda bappe ke haysiyatun ahore sual kurang mikama jawab dari wanche Ibrahim Sodi dengoti ahore darifuluga maruga hagige e maruga faatu tibi divehi ke baykama kerifa wasima kama
muni mai kerepa wasima ki kaok ka men ahore nenge tibe adi Bangladesh ke fulun ei maruge fatwati bidimene kama bat ahore maru commission ofeddu ma ki garage kos maru commission masala hushali hususud masala balagen demas pa ahore na guli maru commission awmattaka ahore gebbanne fa sai sahara bure macca kosu firha goag ahore maru commission dia maru commission ga meeting room terega ahore badda ba gondi ke banda fa husu sudwa adi maru commission investigator ko adi erugo etanu commission ga member ka guri bispawa mitimmi mutibe buni ahorenge darifuge maruge faatu ga guri angamiya hoda fime kerepa wasima ingeto wima rauda ge maruga adi ka mitibi ebuna kerepa wasima ka rauda eruga hitawege ngunu firiyan kujja shahi gane ge bappa kerepa abdu kani ki mieru majlis ke rais muhammad nasir ga bodu beben efatu wima martaku ge hagige warsafu wima ahorenge darifuge maruge masala ga ususudu buni rauda hatuge maruge inzar fonmi be hodiye e maruge faatu ko ni kitemme baagoda bekkam gavies timan insaf hoda denebe ekama kusnusu de hisabu felvi bahabaru den husnusu de maruge masala olwalu mattaka bahanan hodu mattaka sodi folwi ena india ga me gujarat ki kobato mieru india ga prime minister ko modi ge emme baru hinga sarhad ena gujarat folwa fa den maria sabuni timan rauda ga maruge hagigen olwala fa kulliyaka masala nimmala fa report tayar ko kaman ahoren ngaduni news tak headline no ahoren ka baru commission ko report hissa ko fakasne kahuge ke komatta ka mi commission ka mi ko masalen hushali ma onna duniya ko huriya ko onna usulaki e masale kahuge ko fa report nimmo koren e aila ka kiga e masala hissa ko e kama bedu wahadaka adi kambudun tak purito bala inghama jeto ba suwalo ko ya fawga report nimmadu lamagas report nimmali kan ahoren nang iguni wes rajyage online news of headline takun ahoren ga aida ga member news takun ki adi media channel takun adwi bahata dauda ga marga masala nimuni dr Kashim ga marga masala hakika dauda atu ga marga masala nimi dauda atu ga marga masala ga report olada fa li Ibrahim Sodi ga ammodiya mere soti ammodi ga report ingeto dem ahoren ga darifu ga marga masala ga ahoren kambodube ahoren ngabenge huriha evidence hutta miwabbodu dogu report ekulawali media ka hissa nekure rawda ga maruga hagigate dr Kashim ga maruga report test tajar ku rawda ga maruga report hakiga e report gandi e kombeto miyadu nawarwana majliske rais ke tuken Muhammad Rashid majlis gen gos e report edit ko e gori bay shakku kole miunga nanta delete kolla maru commission ge jarima hingulle kudakamu maru commission e tahaguga evidence nattalle kudakamu nashidu hingamu jegen nasheed ekulawali 2-man committee ege terege himain Muhammad Nasheed ge emme gang alis member Hasan Latif wa majlis ke nawara majlis ke endi kerepa Muhammad Nasheed e report olwala e ikato heki ge hekka garina nattalu mattaka e edit kolla meoli committee en ada 1-man 2-man committee ko kiya mebaro ge bol zalimen e ingeto den me punani raitun kuribachu arugala kiwal hoga te raisi ke raitun hoga te raisi mina support kura me social media ga poster taka video taka audio taka adamani divi rajya go hoga te rais Muhammad Nasheed ka mebaro zalimen harame dua kuch deke mina verikana ngai engeto adu insa gaim ko dere kama bune raitun kyare vodo mattaka dekki ebuna silapate ki kobato silapat adu insa silapate ki allo bawale becce ekama ko emi hum midakka silapata kun insaf nuli baraitaka evani makoge silapata makoge wahakya silapatu ge wahake kuderu chen aharmen aduwa mun anda ibretteri wahake rama maku insaf odu mattaka silapan hita ngannni ekolon kamun gos enimeruga silapatu ge dekola ma ragitaka deni chenne bulala deni chenne silapata ngellala makofili emisala miedu koda kun insaf nuli be sarukar ge muassasa kun insaf nuli be Ibrahim Sodi kan adu insaf diamond kurave raitun duwa ure duwa nikameswe oppress kurevi ingeto me jabbar verin aniya demu midani mi aniya minjuanga bajje salis pasahar mide salis pasah dive rajye siyasi udaram adunu jabbar aniya verin ege tereka macca fazia padije hi verin raitun wabe verikame ko wattalafti bagin raitun magfur davti bidanga sehun
boleti masinga kadwol vikkarti wagun ehimene bamiga majlis ke abarawon majlis ke ehimene bolwakkam getekken million larna gafti boleti babu mahennu miwakwani ki adduga commerce member sarifaku hadde me gilar reitunga hazane kaadagen bolwakkam geteren adibatu liburu kama ama e member engate majlis ke nawara majlis ke member ke bonni agwani adabadu eba kata tv channel to dakkani den wagun taketti den mi wagun ka kidan ingate minjo de nonia rayitun benuwa insaf rayitun na benuwa haggu mimbaru adi rayitun baruveri nukurevene ingate rayitun baruveri kurevene bas rayitun ingate mi libe haggu mimbaru libeni bas mi aniyawe jabbaru fasigun kiban rayitun dihas service munaharu minju mattaka ahormen hinniya gale allah wakil kogge bune ingate diben gaharba wagunnan has duwai via verinnan edduhen annane migamaga bitibi verinnan MDP sarukaruge siyasi verinnaka MDP party ge tibi leadership ge tibi verinna kare MDP coalition sarukaruge baalana kannege rayitun mi verinnaki ko bakamen hadimunaki ko bakamen rayyitunaki democracy ke verin ingeto den verinnan ingeto mi kurenje ihutiramnuko mimiyun mi bagunga gotuga mimiyu masekke mikoni vima wagakan hasduwen ayyamu veriyakan edduwen annane rayitun eddu sanan ei dehas service wanaruge vote la duwas edu rayitun kum allah wakil ko ihlas ter kama kiga vote lima mi aniya veri fasigu jabbar zalimu ke dan haru me minjuwi mi martabu ga hagigen hodumattaka midiya diharu midiya parararu paagita ubedunise rajyege verikan komunda siyasi verin espara koggen noni divehi rajyakan hamajehumen nannane divehi rajyege adul insaf gaamen nukurevene divehi rajyega mihiga fitune fasad nuhuttuwene rayyitum mikama teduveri kamakiga allah wakilukon ihlas ter kamakiga goten nimman abaje allah ekkawante kaman allah kitu kurwanuga ahi kurawa iya jike menani aharmen ingato me ma'ruf ingato hekandata kan amruko nugakantata munkarata ingato mana kurmattaka aharmen munkaratan mana kurmattaka aharmen atumma sekke nukurve miha galamun dulum adi dulum masekke nukurve miha isharatu masekke nukurve miha itum ves masekke kurmattaka allah angoni hadisakuge irshad debafoni vima miedu aharmen rayitun decide kurambe jogotek are we going to go with the thugs the manipulators the molesters the rapists the sodomists all these criminals are we going to enter a new phase of our political history another government are we going to select among these criminals we have decided this vima ahormen kommes eggote nimmanje kurimati goti demagu ei hagga batil baki kura demagu aharmen allah tagwa beri vejjene aharmen nan haggu mag allah dakkawane kamakkitu gurwan allah eteke ngaytabba wahi kura wafwe vima miedu aharmen gawamuga igeto mi martakuge masadata ibrahim sori ke sarkar mihinga munda bodu fasada fituna mi jarimata raitu miedu bala mimihunge hinniyata mimi gawataka ala kirala fa aharmen gotenni manje awrenge daribuga marga masalaga emme paun ebuna report forwi ngeto tawge ku nimuni husnu sud forwi bahana dakkan india ge gujarat ena gujarat gossa ena gena ichne ngunu ena burani ena ge me mar commission ge farisha husnu sud choppu kiyage husnu sud angabandu kogge husnu sud bahenna bune husnu sud ena kolli mol committee sababun ena inamaka supreme court ge fandiyaru ge bench promote kolli kolla denganeka promote kolli maru commission ge member farisha esaru ge raisa marto ge hage ge olwala dogu report lemu ge natija ena inamaka ena ngeruwi ibrahim soliu maru commission ge rais kan maru commission ge rais mibrani india ge gujarat husnu sudu igato mi forensic expert opinion ge rauda ge maru ge crime scene udeke mi heko raudaga marufen hashigan udeke bako kon expert opinion deni raudaga maruge crime scene ta visit ko raudaga marague document tan e review kon hadi duniya ge fember expert opinion doctor on forensic expert on pathologist on etta sate ketan has diha ure gina forensic postmortem
autopsy hadapuri Australia ge ingato me Sydney University ge professor HOD John Diffley yoti review ko pabune parauda ge maruga yoti gi ei gatuleke marala pe karugi faniya ko marala pe yoti ingato den meeting episode maru commission bala ka bene mennuwe Australia ge kamifanoni fulon tambrin kurang Australia midani divela kudin kiyaban ekama Australia ge Sydney University nimma nimume gabulen nukure yefura ma mativeri ma gine evidence tak mimi ke huri then India ge gosa Gujarat ge gosa again forensic expert opinion ne eves nos dekkono forensic expert opinion ki forensic expert ko pathologist ko adhikama be doctor ko liye ega taggalu jaha ega stamp ko ena fingerprint jaha soe ko heki ko hada eche liye fade eche e documentation dekkono ega bayoga maru commission un dek masege kuri rauda karan aniya ko pai karuge pa fori ega to me bruce mark ta mes ei ufallakka muga hada olala rauda ge mammage ega to kota me maru commission en hajir ko ega to mege engar kuri mes masege kuri farisha ge ega to e dogu bayannaka adi ahomennaki duwa ko rauda duniyen afon rauda lolum mes dekunu bappe mes nunkama rauda mammalabba dogu bayannaka swekuru ulni rauda boduvi rauda ge bappe aduruga kama rauda duniyen rauda ge moonu mate ko ufalla pe karugo ufalla pe rauda ge nufanna kama atifwa miwaruga bayanega swekuru ulni miwaruga nuba aniyawa jabbarun taketti bitane maru commission nei rauda ge mammege swennu kure iga to bi bunamule cheki rauda ge karuga aniya ko puri lakunta ki bruce master ki ei baatma ke bi rauda ge passport rauda ge id card to evidence rauda ki model kan kuri kujje karu matige photo ta vietus google ge huri rauda ge daddori go commission ta aniya ko puri nishanta ke nuhumna ne baatma ke no karu ge pima boduwa ge ya tingingili arafu nishanta bruce master ge huri postmortem hedima autopsy en hada hashulu penima evidence of bodane x-ray negima karu ge kasta buguripa thyroid kahikolu thyroid me karu ge use ab hiwode bod bugurango surtang x-ray dekkene x-ray ta bani forwa report ta bani forwa then crime scene for ekko for evidence ango chola dafa rauda ge maru ge hekinet tal mattaka forensic evidence tal mattaka Bangladesh anga dive fulunge ingato erge chief superintendent of police Muhammad Riazu yame go welcome ga mitranga sele jalima hingapa hame welcome ga mare gossa news meringa me badde baba dive rajya kuriya media taka dobu bahagada kiyadi mere sele hadafu doggeri YouTube ga video ga fenna yamina masalo sele ma horen ge darifu ga marugo masala ga Muhammad Riazu marugo evidence attala taka ku embas kame tawgi ga nukure yame tawgi ga nukure ela fiore neruno aurenge darifu marugo masala tawgi ko mataka divehi rajya ge foreign ministry M official city former city forward mataka mahennu muri kiye rauda crime scene dekunu eru divehi rajya ge embassy da gotuka huri Shan Shakiru Dhaka Rasa yanga Auramenna ki aida ki daturu ka rauda crime scene dekun rauda ka hashikan dekun ena for the city foreign minister yamiru ge welcome ge yamiru ge me foreign minister ingato me asim Dr. Asma ebuna asima ka fonwi ebuna city nuhodunu nulibunu nufolwi ingato city ke member kibe kanto Bangladesh ke sarkar ga rasmi ko dandana nudevi divehi rajyage raitu beelga aniyali bi madala baku hedima emasada ga divehi sarkar te dunche insa podati mattaka maseke koddenje yamina dennebin yamenuga ingato RS member me MP Asma Rashid Labba MP Asma dennebi kama bani mieru sebo MP Asma yame danna ahurna fonwi ingato me SMS ta screenshot ta ingato ahurenge vaiba fonwi me message ta ingato Asma amilla guri ahurenu ta comment nakune favor hoda kare ingato MS siasi mi kare ahurenge darifo marowima Asma hatta gulafa buni atif timanna bismi tiwaru angen dariga mamme dariya kumarani ma hitu garane vena udas timanne si usas kureve. It is the mother's promise that you don't come back tomorrow if you investigate this case and find out the culprits. I will be there to support you, help you. Ahuren buni ahurenge darifu maruga masala ka ahuren benumani sarukarun emme city rasmi city dannava dere Bangladesh ke sarukaru ekamaku ahurenge darifulaka maruga masala tahu ko bataka yamino ka nukarne city forwala ka e masala hidigen diye
Allahnu lai masala oti dengan mepong awreng hikuri MDP koalisi sarkar ngaharnang insaf libere kama taudaga maruga fahadu tibi divehinga baikama bunima awreng maru commissioner kos masala ushali awreng ummedu kogen uri Ibrahim Solih viwauda gotan Muhammad Rashid viwauda gotan marto ta hagigen hoda Dr. Afrash ga masala Yamenu ga masala Rilwanu ga masala marto ga fahadu ga ba igato hagigatan hoda ne kama awreng ga darbo marada fayakko maradu Muhammad Rashid ga dive fulunge forensic department ge officer India ga Punjab ga Dawi News ga kiyomundia dive officer ena ga maruga hagige hodane kama yeffa marali rodespa marali igato me news media yamina sidu ga maruga hagige hodane kama miedu wes ms hagigate no hodulu assaharo midani makara hiran hada olwalu buka rais Ibrahim Solih kari ga miheni dive rayite gaisitu bappe gaisitu awrenga dariflan insaf nudi makara hiran hada ge e report wala lagen jibalagen tiwari kivegen he aniyar zalim mi ingato me bappa burane wage zalimen ei Allah derewdegen be hagige fasayakfi kahumullah wa huwa samiul alim me jabbar aniyar yaharenga darifluge malge report olwala ge tawdage gatunun himay koggen hame fade neru Riluwanuga maruga masalaga riluwanuga mama panna kura malama tengi ebunani riluwanuga ge gaatidun kamuga himene fasmiya kwani Surya gossa shahidu be jihadu ko neti gosse den e maruga tahogi ka maru commission kurit maruga tahogi ko mauluma dini kombe riluwanuga maruga masalaga himene fasmiya ko diyei kontanaka Surya ekama gurigen hayer ko bayku bera dan dukani konyaku ei ergo defense minister Colonel Nazim chutti ka dieruga ya me defense minister ya habalvi eruge nabres adibu ko benuga passport de me furwadi mimase tawgi kanu korebe eruge defense minister karmuri Colonel Nazim mieru national party ge leader ko gole Nazim media ga buni rilwanu huri salamatunne rilwanu hebautte rilwanu muri annane evaga TV and telecast ukramandi Rahul ingini Rahul me Nazimuge Bodubere ke kaduga TV bala ena buni Nazim me buraniye ingato me Ridwan de buri annade ehme Nazim me bege no to Ridwan huritane ehme ji am mir maru commission ko tahoge ko bato Nazim ke bayan ne genje Nazim huri ergo defense minister Nazim mege ingato Colonel Nazim retired Nazim me bege ena mi media ki hissa ko puri waakate ke mi siyasi waake nune hituriya ach dakkata mihege mare mi furane karametterichi ke mi Colonel Nazim they are service on the dive rajya graisa kulmat langurega ena sabit ko tenjere kitedwari iulasteri mihekkan Colonel Nazim aba punajende raitunna eduma dekki waake havaladi kontanekato uri efa ubi kishinetto Colonel Nazim edo jogedi to nuwata reitun gubo haddito no the Colonel Nazim edo dekki waake ki siyasi faada modu mataka media ga headline alal mataka dekki waake to iulasteri jawabe me benube Ibrahim Solih ga sarkar ga bunedenje riluwalu ga maruga hagige ngolwala riluwalu ga aila gumohadda mi aniya aila ngituru aniya dani chibegento riluwalu ga maruga himene fasmiya ku furagendi riluwalu gendi kidnap ko ben kanne donje karuga kanumacca kanumati ke namale uni mobile phone egge igato mi forensic tawil kurima igato mi ebe inge ena huri location e dekone me phone dekon waake ena mi gaatu hoti bibai igato mobile phone ge cell site analysis hedima ebe inge waake ki manali duha ko era ge gaatu hoti bibai kos dene kanebe ko bato cell site analysis report mi Google ga request ko gamme sone necche igato mi hegge phone abe cell site analysis hodu wattaka investigation department ko Google ga dannawata so high commerce tere ge report sibe mi evs evidence nei mi ata den diponi me ridwa ge gaati dun igato Surya ko marumikama ko bato marumikama ge hagigate hekke tawi ka jawab din bai ko ba malumat din bai nei shakke buni e buni bai be sudek kuno den bima miedu igato mi dakkani
mi Surya ko se mi maru ba ka eves buhuta ba ke mi hun mi sarukar gano te sarukar go tibene mi hun beru go ma ko gen Lanka vel Singapore gano te Malaysia ka baadi ba funna de mi hun nuane mare eves mo rolwalu me e jarima tan hingi ba ko tibene mi hun himati ko mes ko me baati baba ekan bes ahawre tajin ba ko ron ahawre gen ai daya dedenge de hisabu mi hek dadiya ko ena ga daru ko fonu Malaysia kiyo mattaka degree nimma pena marinas edu ofletung ena ga foshiyai kujja nade kujja galligen emme pa forimish denne bena hore din mattaka dive fuluna denne bena hore din mattaka igato danna ga fulun masdu ga pahun as kujja ga bappa da ko gege dolga taki jala buni kalege darifu me Surya gos jihadu marwajjo jihadu marwi Surya gos kya pasiya fulun na tawge gunu ko ne ma fulun mareg de masal urwalan berum bima emiye ko jihadu kuri Surya gos marwi hisabu nimu case close kiamono mi dive fulunge ingato mi orwadama mi fulunge tere go criminal gang underworld network the criminal nexus the criminal police mi operate ko ago mi siyasin verinna bodidi fasu ku jabbar wagunna wagunge tere gati mahujanunna mimiyum gulige hinga nexus ka kantak pura gommi andiri dawle madi fulunna sipanna wagunna mi gulige ufetifa nasidu kya andiri dawle ki ei ingato ehmima ekkala kujjaga bappa gatuga mibuni Surya ko sena marui wahaka denge kujja bappenge denge kujja bappa amille duniyaga gawmtega awatri gawmtega fudunna police commissioner na supreme court na gulagin ekuri maulumat ko ngelaga darifu duniyaga salamtunga bahuri kama huri gawmaka huri tenaka ebe nge ekama fulunga sa mibuni nidamo bappa gatuga ekal ege darifu Surya ko jihadu marugejjo kon hekke kame sulekuno igado mivaroge loba baye mi fulun nakigete fuluge tegete bi investigate department me tibi loba banu to awrage daribloge maroge emme muhim evidence tawda adi danje okama buna ebuna mi ingeto scarf ebuna scarf wagannegan Bangladesh sangai fulunge chain of custody berum e wagannaga e nattalu mattaka jami sarkar ga fonwi kaku tammo ACP Riyaz Bangladesh rasa ga fulunge chain of custody beru wagannaga dambaru adi dambaru ekejjeru ena uri hotelan Bangladesh ge rahasage President Motor Hotel staff gen gos etar go nattara go kaharmana noti mi Muhammad Riyaz fulu ACP Riyaz mi igato fulu ACP Riyaz igato ACP Muhammad Riyaz mi yawdage emme muhim forensic evidence maragula evidence ena uri hotel ge uske nattalam begen ulul manzaru mi then mi ena uri hotel ge swefa machepoti igata emme muhim mi forensic evidence naga ellada scarf ge ligature rulada ege mi DNA contaminate ko DNA visnada yawdaga maruga masalaga naganje DNA pathological evidence nulaga Muhammad Riyaz aarunnan ehime deshe kyawa kihinen ena martawge kwani duniyage gaanu danna ibs beflakan adi husnu sudan egivata gannawane waran nagala dive rajege gaanu kya komme baikase bengene maregge jurisdiction ne adi ibs crime begga eviyoge jurisdiction nihiga hisabegge emasalaga terikama devasa tawge nu kore venakawa den Bangladesh rasaga bunni massa taw maruga masalaga tawge kwa dive fulhum me den ahoren kabul quran tewaka ahorne ke forensic medical legal jurisprudence kewa furmiye gam tak kewa furmiye kotan hadir furmiye dawdage forensic evidence wagannaga ege kurenje test ta negumu kurin hedumu kurin wagannaga ngos ege ligature structure ei danje ke hegga suicidal hegin ke emme muhim evidence ei ligature maaka karube ara nishana meshweto belum e test ta nuko microfiber test nuko ACP Muhammad Riyaz wagu fulus ena uri hotel ge sofa mache gos bot scarf rula illalafa mimaruga bagaku gos da maale gos awdaga maruga hashikanu ste economy enno gaburuste economy enno maale gos yamir welcome ga ena buru mi media conference devi raja guriya media tengekko dogu adafuri dogu miel seri YouTube ge ena diga duhodin news bayano go fennan dakka afuri dogu wahatan euri fennan awrenge darifuluge maruga masalaga hashikana koffawri aniyaya Bangladesh detective fulunna CID fulunna police bureau of investigation officer uttifaq wane dawdaga maruga karuga jahapuri scarf jaha nukan uri igato uri hard belt ekam belt ga bakal mas myoti arafa mi uriya evidence taken hutta dawdage
X-ray devana para rawdaga postmortem eduwattaka gaburu kodegen eves awarenna nurumuga kurikame Bangladesh ki detective fulun CID fulun ekan koffa ebiru devana para mi rawdage mi X-ray nege ekama X-ray report formi HCA dive rajyege maru commissionuga X-ray hunnam bane X-ray begotun radius din bayan onnane rawda karuga hipa maradikan sabit korbene mita karuga fracture fenna hunnane X-ray mi huriha hekken hutta maru commission dogu reporting ekulawali ek bahana dakka mi fonmi usnu sudu ingato maru commission mi rawda ga mara gulawtum Bangladesh ge mi CID fulun mi ekama guligen hostel ge mi dean supervisor Dr. Mahmooda Begum ge report moti bayan ingato investigation din bayan moti ingato mi bayan moti mi original bayan moti rawdaga maruga emmabna shakku perebe rawdaga beshmetu ena din bayan moti mi original bayan ta moti ingato mi huriya echen maru commission ko hunnane ingato mi huriya echen maru commission ko hunnane ingato mechi hunnane maru commission ka mi huriya echen hufta mi bayanu ka mi onnani rawda Bangladesh grasage Islamic Medical College ka hostel ga ingato kiran huriya ga eteruga supervisor Dr. Mahmooda Begum difene bayanu ka pemni rawda maruwikan egigen timannamen saalika kudinna muwazze fungus doruga igato saris mi kolfan tala hala kollane wani bon bayan mo tekmaku bayan egota dini saris mi doru wattane mani hala kollane ko doruge hulakan tandakan igato mi doru fadakan doruge kanye ka gellu mennube eteren mi bar inchi ki tande detandu igato keyboard detandu alwa furi uruge tanden hala kono kolle etena saris mi wadave gote bunedenje bayanu igato tahoge ku bayan takun investigation nu ekama go tahoge kan mi witness statement difuri igato bayan difuri etan dekunu kama bunanu saris mi kolpan tala watta lagene wani ekama ku dorakare gellumen difa nuakan crime scene dia divenge fulu divenge rajye ka high commission dive rajye embassy shashak ke fannane rawda ke kotere ke dorfatu ke tandu ta mihuri igato mi tandaka ngeves kellumenne koteriga doru mihiri 209 igato 209 room number hostel room number mitaruga mi dorfadaka beeraku ngeves kellume lipaka enne eteriyakum beeraku gellume nuwe etere tannula apri doren hada kolla made rawda report tirkuri ekamaku danjeigen eligen baaragadi rota mi aggadi hedere funna miheke body kunna mi riga modi senu rawdaga hashigadu gotikien awren airport ga male airport ga rawda maradi kamang eduwa habaru dipuni barje iruga menduru barje iruga tinejje uri rasya gamataka international airport ga velana airport ga putta rawdaga maragulatu france ga pradama photo facebook ga dawruwa beri awren gabu ko etana bank kudin wang back wang iruga rawda marala ellala iruga emi hona ferunu wekkama pradama dawri photo ke sadi ei iggokamas fulung aruga rawdawti ebuna baku tirikofa kamabani kandale tirikofa kamabani rawdage body ka hunnam bane baraga dirwaruga riga motis ki maruma pau time of death marumi gadi bagutu bayan kodde hashigana ganna badottan ei maruge harudanimu hashigana ganna harudanimu e mechuanje e maruge ko emmiyaku maruge ko ek gotaka oi position naka oi location naka elifa 5 kilo ceiling fankaga scarpage aluwagen karu gasagen eri maruge eri fonnani siidadan harudaniwani siidadan postmortem ge mi evidence ko mikandata engenjene moti ahorun darfo mara illa lafa igato mara ida yoti hakodo lebifa ulamari lebifa gondi ge miya ida inda bayandage mara karubifa marari kan sabit ko de kitam me kame postmortem report ta kungeri fenna rawdage mara gulatum Bangladesh ge de postmortem report tayyar ko de postmortem report ge yoti rawda marari gadi sabit wan egen rawdage postmortem report gonna rawdage gohorum negi kaachige digestive analysis ge report e goti time of death waradalla saar ko fenna doctor vi ma horen nan egeni e kantata rawdage maruge postmortem tayyar ko postmortem ge emme muhim ekkantan ei cause of death manner of death time of death hodum pima time of death lieba kanne
e oruwadu kabenge e manipulate kuni comeback kasenge dogu report tayyar komataka Bangladesh ke rasa mi sarukar medical college ke doctor lakkan taka behi bai bisa benge e to mi uriya kamen hinge maruge paat guti dipaeku Dauda marada famidi Bangla India ke Punjab ke Dauda University ko etal ko Muhammad Hussain kiya buna dive fulung goftar maradi dive rajya ke fulung ke forensic department ke inga puri uriya jarima take ena ingeti kamangena marali mimatta ke paatu ko ba gaatinu kamang ahorna kabul kurebe emar wase sauge ke nuko den nuko me meru verikam anekkes intihabu babam igato ahar kabura kuda tambima Ibrahim Sodi kulle ka mar commission wake up Dedu commission wake up igato wake up ke midi rice officer go seto midi dogubaya afrashi marali dok ega hagige tenengo rekan kuribe ko hodu dilubao arekka marada me gatulu hingi kidnap ko gen was karne doje kan arwa ke kanamati ga bokanda lekama mikamu ga baya ekan kuri baya ge baya nenne hodi pakai me sarukar moti ekkala once upon a time the Hollywood king and the queen ka esthare ka bole raskale gunave sala maruge tahogi ke report liwa ba ewa ka milakkani maru commission ge member maru commission ge rais Farish Abdullah ki kiya markar wari hire termihe kan ahoren nange ahoren ge darifulu ge maru ge masse tahogi ko inga to emasela ge report aruna hissa lokon ari gurada ba vi gote vesnanga kulle kan roge hedden to mi guni rawda ga maru ge masse tahogi ko nimije kama rawda ga maru ge report sirru kama mi mestun dive raje ge security goli fek kame rawda ga maru ge masse sirru ko lagin puri haite sirru India ge dive raja puri bridge agreement sirru addu India sifangar makuri agreement sirru inga to utturu tiraparu India divataka ev sirru huriyache sirru kuyache ahorenge darmuge maruge report sirru puri and zalim Ibrahim Soli ibu inga to sirru kolli den ahoren amilyan engaf tapang raitunang hagigen ham koddimataka news bayane ne ahorenge social media account ke hissa kurima demme bi kammudu demme gurani komme sangana ko ahorenge phone hedunu sediviru phone ring avaru nurdige mitedu badani angane kure nutanna number den number badani mabenge raje number ikku ahoren message kolla finge number den ane ahoren bay baba badala finge eke sepen emiya ko kole koffa badani ma mi gurani ma anekkes emiya ko mi gurani message kolli kaabutu ahali ma message ko emni anekkes guli gurama mi boni mi mar commission Farish Abdullah ye arugondu men barabbada rawda ke mar komase tawgi koppe mi nimmi kote rawda bani marada fe mabu den kibe gento marugde masse tawgi ko nimma fa aida ya hissanu pri tibuna investigation nimmo ko defaru mi rise of yoga Ibrahim Soli media bayan di far mi woni ingeto ege kuri ngadi rawda ke mar komase tawgi ko nimiche aneko ususudu gula muni rawda ke mar komase report nimma ke ne miwadi unime Ibrahim Soli mi ban nimiche ususudu me unime rawda ke mara gula to ahoren di for forensic evidence photo deka crime scene photo deka achi computer system gelliche aneka fonwadare ahoren following hisabun habar nume ususudu den feruni kolle kan ususudu promotion in the Supreme Court Farish Abdullah mi hadani kandene kan dogukan ahoren era dimad buni timanna men atu kai bahutta baagor mawluma kopa mawluma bal Australia ge visakam humane crime investigation international crime investigation team engas maruge crime scene bala me ekamoge himene investigation officer na baddal ko emiyoga na interview ko mawlumat tange ko bayan tan hoda Australia ke Sydney University ke forensic pathology department ke HOD chief Dr. Diflu ena yoti rawda ga maragule forensic evidence ka huriya review ko fa ena bayan difa mirus YouTube ge huriya ichita friend Australia ke diha pure gina postmortem ada pe doctor de bayane kabulu kure India mitani rawda ga hashikanu student na crime scene na baiko labba ebuna expert opinion ne hoda bal expert opinion ne diniya husnusu da buraden je medu ahorenna kobato expert opinion ki maro commission ko uri rais ab dakkanje ahorenna ahorenga daruga mara gule gotun rawda amilla mai maru kama sabitu avaru expert opinion ne bal expert opinion ka nune deni kiye iga tamar maruga masala ga fennan uri direct medical evidence postmortem report got evidence
mihuriya chen orwala pa den mi nimmala pa report nimma eves forward mi unani miwaru ge munafika dogwada mi unna makarwada mi unna ke munafiku kaman yoti kiyatu guwar munafik suratu ge mana tu ge yef pa Allah baya ko ba ba ko rabba dogwada mi unna ke munafiku ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla hekiwa kama den miwaru ge munafiku sarukare mi munafiku sarukaru rayitu magfradda gobo hetu mattaka rilwaga ayda magfradda mattaka tahugi ko kuriyadda kaman tahugi kage sakha tahugi kama dakkame den fassa raitunge tasan inatela gagen haran laari musatan emiun halal ko galegen mi hingani bodu jarima ka sabitoni emasalaga himene waliye karum rilwana baganna gan kidnap ko ngendi rakkale kitare vettife waliye ege photo dakka fassa diyar for dakka rubani emihar forensic ko analysis kurambegen india ge comments lebaka phone wahaka be ga dive rajyen be range phone wahaka ege tahuri report tangama warang awan emasel tahugi nimeyade kama bala miwas maru commission rilwano ge aida oruwada e aida ingeto manipulate ko ekan kura kama dakka e otan ebbas media tobga ingeto mi hedene matta ka hingi jarima india ge top 10 medical college lahore forensic kevi india ge forensic postmortem hedin adi india ge ruhunnane khandi wali mi umer matta beenu kura badi rula rava ege mi hatiyaruge ingeto mi weapon report tayar ko mara gule etake masata bimene wali khandi badi tame tahogi ko ege report nun men ahorna kiwes then mielu baru commissioners wa kore mi getake ngar kurin mi rectify ingeto wali ko magwatin ko wali ko film konsito hoda mulani ega hunna nemme boduwaruge latent fingerprint e hunna ne eruga naga aden hunna dna then wali mi ege ga jahafi ege hunna le doediye segen hodene hekita kaistan hunna ne heki hodene go hunna ne ingeto forensic ko kiyadeni no crime is perfect the responsibility of a forensic expert is to find that clue gurumanu Allah vai kuraba fani bagrasutuka marali mege maruga hagigen Allah fal kurabane kama forensic expert ge masekadaki e hagigen hodu ingeto adi ahar me forensic kewade ebbak ngai the dead speaks the truth maruwe fawa miya ge gaburu e maragule hagige buludeye forensic expert ge beenumaki e hagigen hodu vima e waliyakun fasarwe fe waliyakun geto kochitto hodan beenumani e kiyen afra me rilwanu mahamagas bokanani waliyenno bhagavatin homi waliye bokanani waliye mejja rilwanu ge lege hurto speleni ege insane ge janawar ge lege hurto speleni yes e walin ingeto tahuli ko beleni e waliye ki rilwanu bokanani beru ko walikama ekoko rilwanu kidnap ko gende karam vetti fe waliye den e gonnane me boduwaru ge fingerprint no to comments dna e etaste kurame rajye ga koffer gonnani vima den headline ambege mi dogu fuloku wahaka kadeli gengeto dogu fuloku wahaka maru commissioner guys mi Faresh Abdullah mi bodu dogwari mi dogwari kazzabem mi ingeto mi dogwari angem mi ha laduge kuda conference nane ahorene kis bappe Farisha ki angene ahorene dariye ki angene angin kujje Farisha evumara ganneruga badula dariye kuya funnane maakulunuge insaniyatuge kamfu hunnane enage kibage insaniyatuge kamuge kuda kamfure hurinama bes miyom huriya hekitan ahalen atuge mihuri huriya heki ingeto rawdaga maragule miyom huriya heki mihiri crime scene evidence ta miyom huriya heki hutta ingeto mi huriya heki hutta enaikan insaniyatuge kuda kamfure hotte enaka nukene wa kolwada dog report nga daka namabes e dogu report hadafa ebuna report for me den ahoren nukume ahoren darifroge maruge gasilaki ekamuge bariwa ekaki maruge inzar fonwi rais Ibrahim Soli ka abigoije azunage datta kereba wasina bunima hita boduwi hit boduwi me gudi godage ahoren gulafa biguni ehne nune kambi kiye den bigotte wasima bulu den vicche bigotte bude weg marala waka miyati pennan igotte hekita mi crime sin evidence mi pennan then mihuriya hekken hutta
ahrenna mi fononi ingeto mi dogu city hame ke city for city kiyala mege kurin man ahre me Facebook ge share koffa Twitter ge city share koffa maru commission ahren rawlage maruge insa fonwe mi ekam gusnu sudu mi adu fandiyara kan edi Supreme Court ge bench ken gusnu sudu ei ahrenga classmate EPS ge grade ashe ge godi ge demi medegen kiyevi ingeto ahren danneves mihen ge gusnu sudaki ahren ki EPS ge kiyevi mihen ei ena die grade ashe nimma science ahren die arts ahren die science එහෙම හුස්නු සුදු දෙක්කි වාක්‍යය බාහුගේ වස්සල කරිපා මේ පරිශබ්ද ඔළුවාදි කොට මේ ඌරියා එච්චෙන් ඉංගෙත ඔළුවාදි මයි දෙංගේ ති මරු කොමිෂන కు නුරුකුන්නනකන් එම්මෙ තදෙවස් ඉංගතෝ දෙ මස්සල දිනුබල ගමර්ග මස්සල තු නිම්මලාපා බයන් දි මිහෙ නෑංගි එබේ කොදියි ඉංගතෝ මේ සූර්යගොස් ජිහාදු මරුයි දැන් එමස්සලාගේ බයන් දෙන මිහෙකු නුෆනි බයන් නැගි එකන් කුරි එමියුකම මේ තවගේ සාබිතු කුරි කොන් hekke macca bina kotto video clip එක macca bina kotto kon forensic medical legal evidence එක macca bina kotto kon DNA එක macca bina kotto kon circumstantial evidence එක macca bina kotto maru commission abaje rayituna buneden rayitun gomona hadda ingeto rayitun gomona hadda den massani yoti bala reach nimi fennuto ridwan maradi ekan kuri bak surya kos maru kotak gennana baenne jawabdari kurwana baenne hukum ko jalallana baenne ki hariti massani muni bagun eti bi fila filumi ibrahim sore sarukaru wote igamu mide fanara ufedunu siyasi ragunna jalladunna ingeto me mafia emi hon tibere komes komeke fila bunda me sarukara ki jarima tan hinga abade zalim jabbaru aniyaveri filuma sarukara kan huri hara yitunna sebenge ibrahim sore sarukaruga futama ingeto cabinetuga himelunu faturwari kama behemisa ingeto ali wahidu ministry terega enage jinsi gunawanda tarebu kurangule fur jinsi furasar kon ada anganu gifatan aragana ngule miuga amenna angan daringe gang arangule mihuri ha nuba ja fahish matan hingawa hinga verima angan kabadunga egara kabadunga ekan egeto kennu wegen gos e rice ofihuga rice ibrahim sola baddoko dekkima kimulegge sifaga ena ekama hiddatibe ena oga teriyakan hedi ena rui me community duwas वर्गस राज्य में community spread diamas ena rui kimu karuna ei hitu guarding ena asar koggel ro rui mennu ekammas puru kodde gunu ena ge igeto me photographer benu koggen nuhu ga headline tangalage ei ham asar koggen hiddatu egen rui kama ekam ko neva holi mes puri wakkan ko raitu ge fasa kalima bagunga mas tawgi kuru kom bagunga sima ekkuri miu mari miu sima ekkuri ahornga angunna abidarinna jinsi kurawandakka ekan kuri jarima hingi aliwaduga mas tawgi ko kota mas dawa hukum kula hisab diama avasava aliwadu folwadi egulu folu henne sifane mi kunen commission ne police commission ne ekamuga ihumalu ena waga filan dukoli baiku ekamuga ihumalu abakam du fiore neunu baba sarukari moti bima egato miedu me aliwadu nugenu aliwadu emani ibrahim soli bodabas ufuliwaka khalzabas ufuliwaka MMPS ke bodokkam ke paisa libunuwaka mi huriyaka nan aliwadu kiyadeni adibari gega adibu ka dawgan kono adibu tinstek fansas million dollar wagande ki kan ena bayandi PG ki gebbasu men gebbasre ekamo ko yamen sarkar lolares hodunu rayitunge me baytul mal waganda ka fur emme centimes hodunu emme dollar mes hodunu ekamo ko muhammad rashid jibu ka pendrive oti ibrahim sodi ngigeri adibu wakkan puri kan yamen ngabenge adibu wakkan puri ka yamen go verikan nimuni ekamo ko ebuna dare no hodunu adibu nabres kamuga magamu wakipuri nabres magamu wakikoresoni gamuge tereng mihege boluga kushangal wa ekut sabit nuwahindu ena ekusum bariyawa fursat denje dive rajege gamu sasi konani nabres ko magamu wakubeni ena majlisan hazir ko bayandi suwa kurebe kenne ena gefus dene buni pambure jaduga bahatta ena me video call conference me rekomes suwa kuma fusu dibene majlis ke member na ekamen nubi adibu jalalla jaluga battang ena bele godeka fandiyaruga karuga ingeto mi cheruja aduga cheruja agen supreme court ga fura watta made bandu koffa ena bele godeka hukum ko ullafa
adiyuga mases nimmadi adibu wakkan kuri yamenu kuri kamennen yamenu loju konus gowwalan bongowwali umar burani egoti rdx ki coach ekan aharmen forensic ke arti kudinnan mbbs doctor nan ingeto explosive ade h kewa forensic kewa doctor ga benge rdx wa gowwali ma fabru ga bobe gowwali ma inde datu ku launch ga seat ga fukol daruga bobe gowwali ma yamenu ga abikabalun patunna bana boy ingeto akaba hingala frukuti eko umar gabule nukka medes eko gobi kiye bomen nukka bakan ena burani rdx royal demolition explosive devara badongara amaga beneku emme baluda explosive nuclear bomb gate nagava den explosive nagava duniya ge menne emme baharu gade diha explosive tere ge menne emme baharu de en explosive ege pinche ge members e gowwali ma e hingada explosion ge ingeto me heater ege me pressure abenge ege liberi gellun tanga benge ingeto blast over pressure ke sababun me hashinu ge fuppare fada gunawantakan inge sikuni fada gunawantakan kamfe fada gunawantakan annane badala liberi gellun tanga benge doctor kaves bima kombenna kunnen ac piriyazu nukume muhammad nasil ge fabru ge gobi boma be utun dogwadale kamenne doctor kan igene nage fabru ge bome gobi ya futam nakanje simple x-ray chest x-ray kuma singene na fabru ge gobi baru de bome kan e gobi h gori rdx kan evaruge explosive gobi ma evaruge over pressure ka anna upadikanna e over pressure achiga inato e fuppa me comfort sikuri gelunta ke bane nasidu nani gabuwa nasidu sikuri masakete nukurane nasidu comfort abe nivene permanent to death miya ka bane inato nasidu gorum paage intrabreed wegen ochchana bettiyana salame nukure hisabadane den ekamaku ena kolmachelagen engosa edika waddafa mi ingato lagodiwan faragen phone tiriya faralafa mi negi echidake ko hazana kamennege nagafe ekamaku dekki echidake ekamaku e masalage echidake dekki nashiduga ekani wazangeri gaatu ko tibi ingato mi evs mi gaatu ko tibi evs bodyguard ge bola kare sikuriya kare gora kare me kare gita kare reza fukenna ekamaku reza futtan ai ekale rezaru igato me america nota russia nota china fadda for laser ga dojjeng target as ya tops ansidu ga hashikada denne hashikadu temme gohara meduwari farada pa horiya gunawne ber kollafa enegi reza futtaken mote reza futtakuge gotuga ela ga hashikadu naga for reza futtaka e negi arudaka hashikada yarafu ebuna x-ray ct scan ga dakkani nasidu ga hashikada reza futtan ala fori ereza futtan me adadaka minaga reza fukka dimai bislu adadaka ves mi hamaga forensic evidence mi rasidu ga hashiganu ga tereng ingato negi reza fukka me sabit korevene forensic test tanga bori ege test evidence court gobaje fotam sab yagin kurang ei hama hagikatu ga ves nasidu ga hashiganu nagi ingato mi nasidu ga hashiganu nagi reza futta ketto mi nasidu ga ct scan ge puri ingato evidence ka nagafuri reza futtakas dimennuwe mioti chain of custody mis wagan nagafa fulum kamen nagi wagan nagi mi hige go masale ka be muhim forensic evidence ki court heki go duga garina go duga sabil ushalan je echi baruga masale tawgi kokko obba mi social media ga agote meslenge mi social media ga leak kollu sida ya nasidu ga account ko kama bani aida ga mi leak kuri bridge mate ga yakaddo hinga de accident gaves yoti fulum ge cctv camera ge recording leak kollafa fulum ge tereng echi leak agotennenge nasidu ge fabru ge gowwali terrorist bomu ge hamalaga vara baru de bomu kama chief of defense major abdul shamal vidalvi defense minister vidalvi emasala vara baru de bomu koviruga e baru de bomu kama sabit koreven ms evidence neddekki fakai ei explosive kameves neddekki fakai explosive ki kosh kameves ne buladei fakai ves ekama ko kovi vara baru de bomu adi evren baru de bomu logowa bomu gowwala ngulu bomu yoti diwe sitangara addu hoda family addu badunako miwaruge aniyaveri ingeto fasigu wagun zalimun jabbar mitibi misarukaruga vima martogu masalaga mi dekki rilwanuga maruga masalaga midakkani bali eimes e aida tasalje deveken dogu ingeto dogu wahadake ahoren gabukuragun ei ekan higadiye kon ei
maruga masalaga igato rilwanu wagannagangen gos kanamatiga ena igato boburi kolliyanun location ka finagen wes dive ko wes hasigandes pereto balenchene dos kolges ehen wima kankuri bayvesne edoniye vesne udekkunu edoni duvvanti bi bayvesne ngunu edoni duvvanti bi falwarines ngunu falwari mesti benchene falwarin kurimati gata bo kadalani hamagawas donye nuduvvalta falwarin netiyes ehnu mani ehmima doni duvvanti bi falwarinna ege giyaru fanti bi bayka me maakadannu kume kanu fettiwak medakkani ehme mi kantatte se kanne donye pani kanne donye hamagas aadage dingi duvwa me kanu duvwene ehmima mihuriya karen aba je olum filan vima miedu marchakkuge waha dakka annekte siluwanuge maruga waha dakka miyama kuriyonge riyasi intihabuga mina mihukuri maruga story gellunu miyuge waha dakka minayan evikkan gaburu vikkage minaya verikan hodene kaman miedu fulun hikuri gaburu vikkage india forwage dealwadage emiyuna marchakku hagige olwade vene kaman namas bodusuwala ki vegen he rajyega kureve varu kame postmortem hedumattaka fulun first jehini siyasi verinna drug mafia ya gengutaka siyasi wagunna fasikunna gulige mihinga jarima tareitun hama bani sitoe medu raituna bima mihuri hakandatam ma complicate wejje midiya fanara rajya kan hamaje homen denga sakai macha fazia tosh badije yami mamur order badije hisabu rajya raitun hever kambi raitun adun sah benum bi magutaka nukume party system benum bi party ta registry kuri party ta registry kogge mi fanara haru hede biruga raituna ka insaf nodibe rajya gofeduni siyasi harabolikan fituna fasada kivegento raitu komme raitu ko slow marala fa hita swal kurenje bune hite dogen bunane you have to listen to the voice of your heart sometimes dogu hada nirunge hik haruwefa hitun tedubagu libigatu mattaka hin ingeto haddu fala karuwe fotas raitunge ingeto delo maradima hituge gomu gadu ihwene komme miyeko saba hit gabu aduha lanje hituge gomu gada kivegento gawman hamaji hunnas ke mulani raitun insaf nulibige mulani kivegento adu insaf raitun nulibige mulani rajya ke siyasi party ta ufadda botibi midi saris fasahdo nuwata yam mamu tiris fasahdo rajya goferi vetibi siyasi mafia enna drug mafia enna bodati rajya raitun baituma loot wala tibi wagunna mimihu mamu meseni wara muskuli fengeto umurundu sefa aduto madanto efa mamu niyamo kurin allah furana hippu mataka malakal mat fonum ko ngabese raitunu tedubudi tawbawa ಮಾಮೂಲುಗ ವೆರಿಕಮ್ಗ ಮಾಮೂಲುಗ ಹಾಗುದರಿ ಫುಲ್ ಲಂಡನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾದ ಕೇವ ಫೋನುವಾದ ಮಟ್ಟಿ ಫೋನುವಾದಿ ಮಾ ಲಂಡನ್ಗ ಎಹೆಂಗಿ ಬೊಡು ಜರೀಮ ಸಲಾಮೆ ಕೊಮಟಕ ಹತರು ಟೀಮ್ಗೆ ಹೆದೆ ಡಾಲರ್ ರೈತುಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರು ಲಗಾಂಗೆಂದಿ ಕಮ ಇಗತು ಎಬ ಓಯ್ ಮಾಲೂಮತ್ ಅಲಿ ಫಮೀಮಾ ಮಿ ಹುರಿಯ ಜರೀಮ ತಕೆ ಯಾಮಿನ ಮಿ ಏತ ಮಿ ಮಾಮೂಲು ರೈತುಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಲು ಏತ ಎತ ಡಾಲರ್ ಗೆಂದಿ ಕಮ gassana mamon salame kurmatta kabima mi hakikata raituna bunadenje mi fasa abra dakkanje mi bodti bagun ingato bagun tibi raituna baatmala ingato haram koro fetibi ingato hiyanat terin tibi dem mi hiyanat terin paadita ufeddi hiyan tiris veri aluga veri kamuga dariwarugen bodu sobe muren ebure fetibi kudi sobata party hedi party ge leader unavi vima miedu migama gabi ingato MDP ya PPM coalition ki शैतानी कोalition तके इंगतो मी गांव के हिंगावती भी बड़े जरीमा तक हिंगी बड़ती मुजिरमुन्ना जालिमुन्ना जब्बारुन्ना नियाल जब्बारुन्ना ती भी पार्टी तके मी द्वारमन्ना मिफर पार्टी तक दुर्वाग नंचे मी पार्टी तक दुर्व एनो गोते रईतुंग लीडर रईतुं त्या सर्विस का यार को बे नोनिया रईतुं न करने दे दुनिया के बाद देवर कमे वो दे करे आहरमन्ना का सलामतन होदे होती आहरमन्ना mi aniyawe jabbaru kibe salame bege mi jabbarun dogwada eto mi raitun gobo hadda mi gamuga bari jarimata hingani iyakadduko ulwadege ibra vota taku sarhaddu kori kaseteren marala ellala fa zuwana famni emasara fulun hadi dogu fulun emme fotu dosmuni ena marala fukkabaka kaboden korebe bala marege masela
nuwata me gatudekka masal shakku pewonima emasal tahqiq matakka medani forensic medical legal autopsy mi hadani hadafa mi hodani marumi gadi time of death, cause of death, manner of death, marumi gotaka marumi hataka marumi rawutaka mechi mi hodani mi bes nahada fulunnan egicce yoti maralafkan den enaga formers nodunu adi ege maralafa gabur fenuta et dedu hepan adi ena maralafa sarhadun phone mi fanne fulumuni maralafati uddun me moonu macchen eto me uddunne mihage gaburoti uddunne ingeto mi maralafa illana mihage moonu amuko uddun wonnani den ena ingeto maridan o miha balidegen gos jangaito maruwammani balivi madan hospital ka kulumar hospital gos ena mi valutere me ena marumi sababenne ko gode ka den fulumuni miha oti sifanenge bara kuri decompose fe ehme ma DNA hedi den paramuni miha visnege etanu goti karipila maspila be karipunyake ingeto vima ihaka duwa ko no hadal loriwaram ga marali miha ange miha nishama ga maruge tahqiq ko mataka benuba forensic medical legal postmortem autopsy nuhedi enage gaburutu hifat kamyab dehaftawani ailan hiddati libunu ka yeven hiddati kan enage janaza nu bevi enage karukama keminu kurevi ena igeto mi gaburu waluda mi karnamad kurevi mi hingani hada buru jarima ekke mi sarukar goti aniya berna kanne ekbetu mi hingani kiya abu nuba jarima ekkame mi maru jarima mi hingani etaken aniya ngaida midani igeto vima den kulliye kan emaru shakku egen higher kurawni enage firmiya paisal igeto enage masere bes anuge kurmataka ena kotu amrege danom bandu kuri aneddo danjunu kamawani awarme bani na maraliye fulu ei ihumalwege marwane marsele nonge ke fulunge procedure da wonnane tawgiga bandu kurme miyage maruga hagi me balahatan jegota mi uriya protocol da ken wonnani tawgi kura officer na kiya difa vima mastuwa da kicha golungen amimiyan aniya kuru history adi mi sakku kurbe ingeto me angin miyage maruge gadu ko shakkure miya tawgiga bandu kura gena balahatan jegote fulunna wonnane dasko difa evaruge baka das dukodde evaruge zimma unege baka e bako era balahatan hawal kuri fulunga officer na detesge ingato me negligence ge dawa korebe masse tawge ko mene fulunga idara bakiko fulunga muassasa ki professional kame hita teduwari iulaseri gaabel fulunga inga baykuti bi tanekam me kahara ko mataka sarukara ki teduwari bennama fulunga is officer na ki teduwari bekkama wanama home minister ki teduwari me kamawanama commissioner police hamida ki teduwari me kamawanama emi hunna mer fear of nelinga balani they are the partners in corruption, they are the partner in the crime ena maradi kamang ena igeto Faisal nishama ga firmiya ena fulunga belumudegos marada fa eluvi bima ena ga marugamasa tahugi konje custodial detaki hasa forensic postmortem protocol take follow kogen procedure take follow kogen ganuna gavada usul take follow kogen forensic doctor unge team akum tin doctor himene pelakun tahugi ko postmortem report haden cheniche emase tahugi kuremen chene igeto ehenunia emase tahugi ko ena walulikama fulum balafiyamu aharam balani ena marali fulum kama fulum emaruga hagige ngolwalani e nishamaga maruga faadu gatibi jalladu mes fulum ha forwani hagige forwani vima mimasa tahugi kuremenche ei ena amire danjehunito aniyako fa marada danjesito ena talima marukama mitangara danjesito mikan hinga degotuga furiyama report hodenje fulunga eturun magistrate inquiry rate judicial inquiry ye lota mifada marta tahugi kura banlagwa mi ganun takun international law human rights ganun takun mimasa tahugi kurje red cross international red cross ge igato protocol tangoti mifada masada tahugi kura goi emasa tahugi kunukorebe kabawanyamu fulunna me fiyawalu nele kabawanyamu mi sarukaru ga itibi mi jarimatan hingi mihu fulunga bodonga terega tibi mi criminal network ga mihu ena fulunga dahak dengo sa marali bima miedu ahore bekwani
den dive rajyan hamajong annani mitibi midiya fanara doga raitung macca verive gane gadave gane raitung baitul malu me faade guma korake fori badu dahallagen innahen rajyage baitul malu badu dahallagen miule siyasi badati wagun faasigunga kiben dive gaw minju koggenne bima ahoren gaamuga raituna gwalani anekkaves me Allah hangudu matin bawalebbi ayatan haduma koddi me wahako nimmalani me wahako digwid kawattaka nihata maafagedum kiedu gurwanuge 11 වන සූරතුක සතේක තේරවනාදුක Allah වහිකුල බාෆ මිවනි මාලාග මිවනි আদি අනියාවේ මියුගේ ෆරද තියදා මිහුන් කුඩකොබ්බස් නුලෙමේෂබේ තා එහිදුන් නරකා ගලිෆාන් තියදා මිහුන් ගාගා බිහි දානතෙබ আদি Allah පියවා තියදා මිහුන් නම් එහි තෙරිමන් නෙබස් ෆරතෙතෙබ den තියදා මිහුන් නක නස්දෙන් නුදිබේතෙබ අස්තාෆිරුල්ලාහ් සුබ්හානල්ලාහ් මේ හංගුඩ මතින් ඉගතෝ බාබලවෆාවා ආයතුක මොන්නි අනියාවරින් නුලෙබෙහෙ මුනාෆිකුනකි අනියාවරින් දොගවරිනකි අනියාවරින් ඉගතෝ රයිතුන නිකමති කොන් හදා නා ඉන්සාෆු ದಿ ඉන්සාෆු ගායම් කොන් අදු ඉන්සාෆු තිලෆන් මීසන් හම නුකල වෙරනකි අනියාවරින් නම් අහරමෙන් තායිදු කුරමි සබබෙන්නේ දීනකි අල්ලාහු බාබල බිදින් දීනකි ඉස්ලාම් දීනකි ඉන්සානා උලම්බි කොයි muslim ulembi gotam mikeni islam dine ei aharmen kura huri hakameges alukamuges aharmen gamal tobes kavenya bari kurma iruma mikan kamuges ishilnama maguhigumuges aharmen kankura gotaki islam din edine kan aharmen ge mon amuram medina ki islam din ei allah ge fitratu edine ga allah ge fitratu lebe vidin islam din vima aharmen islam dinuga timanna diriweme islameke timan Allah ekkonde gabul kume dulumbulakun nufude Allah bawalebi kid gurwan islam ulembi goy muslim ulembi go bayan kurmataka uganna dermataka e bawalebi fen harmen gabul kuraka bal jamun aharmen e foto go me fotan imam me kid gurwanan imam me bunumakun nufude kid gurwanuge ingeto mi Allah bawali ayatan hituge aden shakka kanula gabul kon yang amal kuima ena ehuri imam wegen huri mihunga terega miga mion miaduga mion Allah wahikurawni surat ei 11 වන සූරතුගේ හූද් සූරතුගේ සතේක තේරවරාතුක මෙවනි අනියාවරින් නුලෙමුම ඊම මිතිබි ජබ්බාරුන් කිබෙන් ගාමු මින්ජු කරවෙනි එමිහුන නූන කෙබුලගෙන් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු වල්හම්දුලිල්ලාහ් adi medu wakiwelu kurin kuda wahake dannawalana by far online ga live cast gendewetiwe ei hard talk live cast megendewani Facebook ge profile ga adi hard talk Facebook page ga official page ga adi hard talk YouTube channel da then me live cast genda ga adi share kolla bes by far delay vedana technical masala dima vedana las vedana vima me live cast kuriya gendam feshima bagutun notification adi updates message libene Facebook follow kurabanyamu vima Facebook friendship request kuraba adi friendship list ga tibe emme abe fullan me nihayat dannawalan me Facebook follow kollama adi Facebook hard talk page official pages follow kurawman adi YouTube hard talk channel me subscribe kollama erun me live cast kuriya gengossa kuriya gendiyoman me baki gayadiyen announce koffa direvious hard talk live cast genne ferima bagutu notification libena vima bagutu bekar nukolevi adi genu eru marukoggen inuman rojehi notification da libumu live cast kuriya genda eru bagutum balale bene adi live cast kuriya genda aluga mi tafat mawlutaka mi kuriya wen hafta takuga Maoist nationalist movement tuge mi manifesto egadi Maoist nationalist movement dive rajyage sarkare gam kura fursati bijekama banama kuriya gendana program taka adi dive rajyage mehinga gatul taka waga mihum bagadnaka beruma adi sarkar mehinga bati wakkantaka behegotun Maoist nationalist movement ge bas bulmataka adi fenne gota ekama medu deke go hama kurmataka adi raitunge kambarunta raituna hissa kurmataka YouTube hard talk channel Maoist hard talk channel ge YouTube channel ga adi Facebook page ga live cast kuriya gandana me live cast ga wahada kamandaru ga raitunge tereng me kankamuga basbune mashwara kolla emiha ka friend gotuge hiyalu
రైతున్న బెరుతున్న హిస్సా కొల్ల బేనుమా ఫరాతకు మీ మెసెంజరు ఫేస్బుక్ మెసెంజరు మెసేజ్ కొల్లె విమా hard talk live cast gendaruga live cast show ga bayri wene fursudo ekkan budalam igato den hard talk kuriya gendi watta kawaragina farattaku edemunde me hard talk no Facebook live cast kuriya gendi watta ka mireteren tanko me madula fotos adi live cast kurin gendia wara nugendeonas miarus masekke mikol mundani komme hafta ke faru Facebook live cast no ta hard talk live cast geneveto Pima komme reflakos Facebook follow korabuma dannawan ade YouTube hard talk channel subscribe button na fittala subscribe kollem gaden shukriya wassalamu alaikum